Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kaseng jong ginok thokot khasi, ka khasi author society, henne kasngi ka khatwai tarik unai lor, kalara khe kasngi jong ka jingdang jing start ne ka literacy day, ka balai khandai lengba ki jingya mer jingmon, halor ka phang ka baong haba em ka ktien em ka jai benrio. Ya kani ka jingra khe lapalong hapo khasi national dorbal hall Mokhar Shillong hakabau lampang jong ka yeng darbar thawan ki jalla u Dr. Don Kuparoy ulalong kum kongsan ringkat ka jidon langru u MLA jong ka Moplang constituency u ba SK Sun u balong kum sembot kongsan kiwei di ki balaidan lang hakani ki jerakhe hakani ka sngi ki kin thop yau menteri sarkar barem jong ka sarkar jalla u ba RJ Lingdo bat kiwei di ki ripokmat ka jalla bat hakani ka sngi la samru ki sarnan se ki samla pule kan thai bat chandrang haka kerdan SSLC bat HSSLC ki bala pas pa hak subject khasi bat la palai pai ba ro ya ki sautli ki kot bala tho do ba ketbor W Nongrum ba Rafael Warjri bat uba Anderson hakani ka jelang hakani ka sngi na kalyang kaseng khasi author society kalapan banaru ba kan salum da ka jelang pai ba haka arpo artarik mentau nailor arja khatpra hapo madan malki ban persang tho pai ba halor ka jingdawa jong ka kaseng ban itho no ka ktien khasi ha ka kharnet ka bapra jong ka riti sinsar jong kari haswa jong ka ni ka jelang pai ba hapo madan malki an palong shwa da ka jingyat pai ba ka ban sedang nadu na madan yorang hab ter chadu malki na kalyang ka ni kaseng kala yaweri ki pai ba na kalang kari lom khasi jantia ban poi sha ka ni ka jelang pai ba khnang ban chungtho shai halor ka ni ka jingdawa jong ni ka seng halor ka ktien khasi Dekunta kalaya kunta lagi post them bagi juraki irigasi. Harga irigasi itu air musnam di samla pule kasi, kinong pule kasi, kiba yo he marks, kiba yo he group ki marks kinongki. Harga subject kasi, harga kedan matric but class 12. Kata harga matric kalau bekang kawai kekusnam nanda harga kelas 12 ngidon arts science bat commerce nanda ngidon de iki kena yo kuliah board ke paper om tang ke bos andai bo kuliah ICSE ro ni ketop lang iki bat benda harga kum dari kasi insani kusnam naga benda itu ki kena yo de hagi ni kuliah ki kasi hagi ni arti kerdan kata kamatrik pada kelas 12. Ini asumsi bahawa kawai ini main issue. Jangan ni kerja kendu mata kalau kumno banyak mau pencekalan bagi kita kasih jungi kandung hati issue atau konstitusi India. Tapi yang keren sih pun kayak don yang keren ini kriteria ni haban biang dan syadam. Kadai misal tentang koi penbiang, berkata kalau menpas ia kan resolution tak state assembly. Ya kan ini lebih berkat kita ekspor, lagi berkat begini orang pengerki, di nama apa? Mereka pengerki anak pun food minister orang akan ni session di dalam kamanan rakyat official resolution, baik tin kasih dari ban petrol kan isu juga pembuat ngin orang yang komen India dan re layan tu dari banong lain tempat shipping style orang ru ini include lang ikat tin garu orang kan biang lele tapi yang lain berkasi bergaru ngirung haka isu jumpa Indian constitution tapi yang sebut tang bunsen Ethiopia ngata baju budin ibun kikam lalu ngile yang official legal kira-kira kita kriteria kira-kira kita norms. Ada apa yang government? Ada kiman banle kim jupi kriteria. Kile lah kale damdum sapen biang hadir. Boleh nggak kriteria? Kongsan gede bandon. Ngila ban influence convince yaki political leaders jumpa India. Bagi kin perkhidmatan ya ke kebangi gede man. Ada ki kelamon ki kriteria kesawan hadir. Kata ada baca kelen, warga state jungiru long time, PKI biar tahu district, biar tahu subdivision, baik dia buat kriteria, belum buat, le damdum, dia belajar sapen biang hadir, tadi kerupam, temata nasum idon bom, bah hangi idon ka government kurang very close, pada ini government ada ni,
Tingi mundur, hakan ni kakanti, banding idon bo, ngila, banding boreki, ya ke gomen media, pan perkatlem nak minta kajing angnut, jongi, kinok sistem jongi mereka. Tenrek katu banding kebentang aku apa ni, ya perlu jimur lang bapitip kiham dia bengah. Kidon sibun ki lar kunti kumno banak penbun yang nong keren tin kasih. Ngaku mau sistem ngapun kawai ke proposal ko assembly. Kong balai ngim hikai kasih yang baru kenong sang apa kasils. Lani balai ngim hikai tin kasih ugaro do nang keren kasih di menang tentang mo. Kasih di menang makan garo do nang keren kasih. Kira-kira beban yang ada. Mereka mundur nanti kayak kejumantai. Kasih jungi kere kasih jung kasih ugaro. Lajan dalam santus dan ngemianang banyak keren. Ngem don kaktin belum komon dan kasih ugaro. Ngidon sibun ki garo kebasyong sedang hakari kasih jungi. Ki kenang dan keren kasih. Bandar dari baru ngemianang. Kenombar dan population keren kasih kelakin sibun. Bahkan ni rupandong ke major weightage mo nang tak demand jungi bani tu ia kakin kasih kumpul ini ke major language. Jadi nanti kita nak propose paling sedang nak school bani kaya kakin kasih hikai kakin karo. Jadi ngila paling kita kani harap cibun ini. Kumpul manta politically important bersengapi kata proposal dengan di bandon kiwe pad kibaki mo lagi don kam ne pandai kata. Nanti sakawai ngamtip kan ngut na pipilang. Ngi bana nong kendom. Ngi keren tin nong kendom. Dapoi hasor bun keleran keren tin nong kendom. Kia keren waktu tin kasih. Dan yang ni samar Meghalaya talai tibang kasih don menuju. Laya keren kabalam hindi pareng ko kabalam ko. Ngileranya lah kajon. Pada nilai rakyat keren yang tinggal jom in position.